ko ngā te kahunaki ki Wairarapa. Me Ngāti Rangitāne ki Wairarapa, ngā iwi, ko te ore ore te marae. Please join me, whānau, in welcoming Te Rōpū Manaaki, established in 2016, to the stage. Oh, hang on. Roof is leaking. With a clear aspiration for the future, this charismatic Rōpū aims to continue growing and developing as individuals and as a Rōpū. Host the Te Ngā Kautaki o Ngā Kāhui Maunga Regional Festival in 2025, showcasing their dedication to the kaupapa of previous festivals held in Hawera, which I did that one, in 2019, that was me, and Whanganui in 2023. Guided by tutor Aiona Pohatsu, male leaders is Glenn Karaitiana, Caleb McNamara, female leaders Amelia Wallace and Faith Cornea. Their striking uniform, I love this colour, uniform holds special significance. One of the first groups to design their own unique uniform colours inspired by IHC and Idea Services. Whānau, please make a warm welcome and a big paki for Te Rōpū Manaaki!
Te rōpū mana ki ewi atu nei, toru wā te rōpū e mei atu nei, e
Ki te poi! Ki te rākau. Atau. Papa! E tak pata!
That was awesome.